te tūtaki atu I ngā tāngata rongonui. He tino rerekē ake te whai wāhi ki te waiata tahi te marae. Ia ko ngā wahata I rua I tino pai ngā mahi. That I met a new famous person coming up. Hearing Marlon sing, like a cappella is very good. He was a sort of like coming up famous Māori singer in New Zealand. Just connecting with each other through the songs. Ko au anake ki te waka. Nō te marama nei, I haere a Marlon Williams ki ona marae e toru ki te hono atu ki ngā whānau. Ko ngā kaupapa matua o te haerenga, ko te wānanga waiata ki te taha o ngā rangatahi, me tētahi konohete I raro I te tāwharau o ngā wharenui. For me, it's about, basically it's about showing face, you know, to my own people. It's been 3 different experiences. Being able to just commune and use music as a way of establishing that connection's been, just overwhelmingly emotional. Ko Moeraki te marae whakamutunga o tēnei haerenga, nō tēnei wiki I whakakotahi ai ngā rangatahi me te wānanga waiata ki te taha o Williams. I taught them a couple of the waiata for my album. They got on board real quick and sound incredible. Teaching people waiata and learning waiata, I know firsthand, can be a really draining experience, but it's also incredible when you hit that spot when you're clicking. Felt it click today, which has been beautiful. Nā, ko enei rangatahi te tira e tautoko ana I a Williams I tāna konohete mō ngā whānau no Moeraki. I can't overstate how it feels to put myself within Te Ao Māori and to be welcomed in. I've been in a concert before, been to go watch some, but never in one. Yeah, it's just a bit awkward, but excited at the same time. He's a good guy. He's down to earth. Nice. I follow him on Instagram. He pūmanawa tāku I te waiata. I pai, I ako ngā mea maha. A tērā wiki ka tukunga e Williams tōna puka puoro reo Māori, nā te tekau o Aperira ka tuia ki New York mo tōna konohete tuatahi o tōna haerenga ao. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.